zasha sasesihlangene konjani makonje angithi ubuzwa yimini umsolo nginaqala njengomsakazo ongathathi ihlangothi othanza ukuzisela kubahleze bembeka amabala nezici bethu umsakazo ochemene umculo mangabe sithi siyabuza ukuthi imuphi lo mculo esichemene naye bafika bamkhombe ngaphe east baphinde bamkhombe ngaphe west bamkhombe ngaphe east baphinde bamkhombe ngaphe west namhlanje impendulo sikakayithole ngakho namanje sabuza sithi imuphi lo mculo othiwe sichemene kule channel ngoba lokho asikwazi thina zonke lezo ndaba safika nawe embukelo buya le ngaphesha komfula thina sekhona singapha kosikade kwenzeka emedia production senza wona umsebenzi wethu ukuthulela indaba ezihamba phambili neshisa lapha endemeni kaMaskandi kuba leshoni lengena indaba zalusuku nosuku ziyakhala njengoba namhlanje ke ngempela nje zizokhala futhi izokhala kwangempela ke njengoba sikuphathele ihloko osibona isihamba phambili njengamanje ukuthi kwenzakalani lapha endemeni kaMaskandi ngiyakubingelela ngaphinde kwakamkela igama lami usibona sicela uhlaka manje phansi eCranscope kwantaba ikhala manje njengoba ke isihloko sisho ukuthi sizokhuluma nziza lapha umthanda nigcomelesha umfuka amanqele yimbi ke into ehlele insizwa lapha umthanda ngigcomelesha umfuka amanqele into engasithatha isikhathi ngempela ukuthi ngaliphinde iqhawe livuke noma linqobe lento ebhekene nalo njengamanje kungenzeka ukuba linqobe libuyele amandlalo noma liqale phansi ko adlala liqale khona njengoba lehlele lesimo ngabe kwenzekene eqhaweni ningathuki kubi kona kodwa hayi kangake ukuthi nje kunomthelelo omubi kakhulu lapha kulona iqhawe nomsebenzi walo iqhawe umthandeni mgcomelesha umfuka amanqele untshontshelwe ipage lakhe eselicela ku1 million wabantu abalilandelayo lokho kulibeke thubeni elihle kakhulu ukuthi likwazi ukuthi lisetshenziselwe izinto eziningi lokukhulisa umculo kaMthandeni liphinde futhi uMthandeni athole abaxhasi athole futhi namagigi amaningi ngokubuka ifollow up anayo ngobani na ngenxa ukuthi konke uMthandeni akwenza lapha epage lakhe kulandelwa abantu abaningi uma ngabe uMthandeni yale abantu bayafisa ukuthi bazomthandeni uthwenzani ngasikhatsini ukuphi njengokuthi mhlawumbe futhi uMthandeni mengabe eqashiwe ethi uya endaweni ukuthi uma ngabe ekuleyo ndawo usheshe akuveza apha epage lakho ukuthi ngiya kule ndawo abalandeli bakhe abangakuleyo ndawo baye basondele bambone yipi imbangela enza ukuthi ipage kaMthandeni livalwa nje ipage kaMthandeni uma kubikwa ukuthi kureportiwe noma ucetshiwe lapha kwa Facebook ukuthi ngabe ama post kaMthandeni awamahle kuphathi ukuthi mhlawumbe bathe anenkulumo engahloniphi noma linobukhonyovu phakathi noma linenhlamba kuye kubekwe lezo zizathu kuma ngabe ureporter ipage lika Facebook uMthandeni ke ureportelwe izizathu zokuthi ubepostile lapha ama post aphusha ivote njengoba sazi ukuthi iKhozi FM liqhubha umkhankaso ukuthi abaculi abakhankasele ukuthi bavotelwe ukuze bezongena kwi-top 10 yoKhozi FM yabaculi abazongena kwiyona i-line up yabantu abazovotelwa ukuze banqobe unyaka u2023 singene ku2024 shuthi kuvotelwa umculo ongasa angene kwi-top 10 ezovotelwa ukuthi asinqobele unyaka asweze ngaphesha ku2024 so uMthandeni ureportiwe ke ngalokho nani na kwaphinde kwa report ukuthi uMthandeni umfuka amanqele uzokhumbula ukuthi iqhawe lapha biliphi ziliposter njengoba liqeda kuthenga unyanyavu lemoto akanokusho iHyundai H1 so lezo zinto ke izona ezidonsele iqhawe amanzi ngomsele kanjalo ke ba report eqhawe iFacebook page yeqhawe lokho ke kunamuphi umthelela omubi eqhaweni kunomthelela omubi ukuthi iqhawe noma likhankasa sazi lingabanye abafolosile ekutheni livotele ukuthi lingene ku-top 10 lona alisenawo amandla lokuthi litshengise noma linxenxe kakhulu abalandeli balo lapha njengoba umuntu ethi menxenxa lapha epage lakhe atshengise ukuthi njengoba ngithi yenzana ukuthi bayenza abantu nakho sibone ngama screenshot ngempela amavoti abantu abavotayo ukuthi bavota kanganani ukuze nathi singabanye abalandeli sizothi hawu kanti no sokuthi bayakwenza lokho nathi ke asiqhubekeni sivote nongakavoti avotela ukuthi vele iqhawe bakhona abalivotela lokho akusenzeke kuMthandeni okunye futhi okubi okumthelela okwenzeka lapha eqhaweni njengoba lingasenalo ipage lakho lalo uyabona uMthandeni mengabe eqashwe ethola amagigi la so yathola khona abaqashi bayibabheke ukuthi kakhulukazi ngabe lo muntu abamqashayo unabalandeli abangakanani la uzokhumbula ukuthi mekwenziwa umcimbi kakhulukazi lo ukuthenga kona amathikithi kusuke kubheka ukuthi kufike izindimbane zabantu izinkumbi zabantu nje uMthandeni nezinkumbi nje kusuke kufuneka zona ngempela lezo nkumbi ukuthi zizoxhasa umcimbi so uMthandeni mengabe eqashwa akalenzi iphutha before aye emcimbini uyafaka ipost uthi ngosuku ukuthi ngizobe ngisendaweni ukuthi lokho utshengisa abalandeli bakhe abamthandayo abangakuleyo ndawo ukuthi abasondele beze kule ndawo zobe kuyona ukuze
ke mebefika khona bazothenga ithikithi ukuze bekwazi ukuthi babone iqhawe labo kanjalo xhaseka umcimbi umthandeni ke aqhubeke qashwe nakwezinye indawo ngenxa yokuthi kubonwa inani labantu alifikayo egameni lakhe ukuthi lizosika umcimbi. Lokho ke akusenzeki kumthandeni ukuthi akwazi ukuncinca abantu emcimbini yasoqashwa kweni. Lokho kungamehlisela izinga lokuqashwa ngoba uma ngabe emqashi uzothi indoda ngisacela ungadvertisele umcimbi wami lapha ngizokukhokhela futhi imali ukuthi uadvertisele. Uma umthandeni engasekwazi uadvertiser uyabona isponsorship usehla abaxhasi abantu abamqashayo ukuthi bambize emcimbini noma bayadvertise kuyena akusa-advertiseki imali yalapho ayisangeni. So kubi impela okwehlele iqhawe siyafisa laba bakwenzile lokho ukuthi bazame ukuthi bathambise inhliziyo unya olungaka ulwani kubantu abalandela uMaskandi ngoba ngiyazi ukuthi lento inesandla sika Maskandi phakathi noma sabalandeli bakaMaskandi uMaskandi umculo kaMaskandi engekho. So asiyilungiseni lenkinga sazi ukuthi ubani owenze lonto asazi ukuthi sosolo wabani ngoba uphenyo nalo alukaqali lusekhona nje laphana udaba kweza kaPhumdelile njengoba sizolithulula njengamanje nje into eyenzeke usukwini la izolo lena esilale nazo indaba zidalulo umshovu lapho umfoka Gazi ohlale ehamba nalo igcome lisha uyena wazi konke okunye okuningi uzokuthola khona lapha enkundleni ezokuxhumana zikaMshovu umfoka Gazi. Ungakhohlwa ukulike uphinde usubscribe kuyona le channel. Sibonge bonke abama subscriber ayo le channel.